Hadian ke jing yo jing ucor na kiru paj ba na ke jing don ki kalikit marbam ki baklam penbiang hi commercial registration kat ku kendon. Na kaliang gaseng new trap integrated territorial organization Shillong City. Mentaka sengi kalalik ban ucor hau commissioner jeng katana transport halar kate kamat. Na kaliang jung indong iram jeng gaseng hitu hapakaran sikirat pathai kubor kilaong. Baka jing ucor jung ki kadai nambar ke jing yo lat. Ban nyai lat lan jung ki kalikit marbam klambot ki kendon. Bat na kaliang commissioner ulakular ban simkia ya ketika mat. Ni nakaliang jeng kahito naka Shillong City ni wan anta singi apo Commissioner of Transport DTO bat hau MBI bat kendo ban maai kini ki city ata kalong ba kedan ke complain nakaliang jeng pai ba dan ki ni katu ki kali bat ki company ai ki bawande mar ki bawande mata apo snong jeng ki bom dan registration ne bom dan kata commercial license registration ban prekam de kumtahi masinyo tip kumtahi ni wan po transport commissioner bat MBI ba ban percaya ki ai kata ka jing e kilap pai ba apo surok bat kumno bakta ai ki de kumtahi nakaliang jeng ka department ru kila kular bakin pet ya kani ka matter what bakin wat ya kata solution bat kila kular ru yangi bakin sa pentip ba kano ka lenti bakin shim bat kinle tang tahi kubleisho.